tun lai chalai te chuan HIV laka kan din mun hi hriat vek a tha a chu wangin kepo ICTC a thisen ka test ve don ani Orolox HIV lakai din mun ni sheve to emle mi te mule sha ti vela boy laula mani shi sel na chu kan mo purna ani ti sha in ti sen ron test ve role thlir tu te chibai ule voin he March ni somni panga sang ni somni paruk ni lai ni ani a voina hian in leng du om tak mai kan neya Lalrammawia itam takina kan khiat tran na turakan rin chu idol judge ani thina idol judge zinga khan akam chuak hi mi ten an ngai changa ti chuan a thluak em a khata tang khan zoram khovela mi hriat a hlo le zulani ani he a that lai hun tam tak ramle nam ta na mang ani a kum som thum le pathum chung zet mai zirtir tu na a thokani akut chuak tam takan om to ti na ni chu ti chuan kum sang ni som ni khan voluntary in mizo high school kan ti mai government mizo high school a headmaster in a chuaka ti chuan a chuak nu hian a thluak a chol chuang lowa pathuak tha ani a akam chuak te hi ngai thla anuam thina chak oma man hla thina ni Lengpui airport chungchanga khuan ti mi thahnem ngai rual ten in tel khom na Lengpui airport forum an dina chuta po chuan puram moi hi kan ron berle kan thluak bur ber pakhat ani ti kha kan soi du a ti chuan tun hnai chowa Lengpui rama IAF ten ram an leya chumi tur chuan mi then khatin raman lo le khom chiama yang khan compensation khana sataka uchuakin pek ani a ti chuan aram nei tu po ni lem lo a commission lo a tu te po khan a crore tel tam an han root ngot mai khan soya lo em maya kan la khel bang thei lowani chung changa te chuan angai dan hi hriat kan tum don ani a hei voina hun hlutak bin ron pek theia wangin achunga hel lom tu kan soi duwa abul tran nan aku hon nan ang reng in kom nam ha roi zo na pakhat kan zo du chea politics ai ni lut ve mai om mange o ti himi tam tang ai dana nin kan ring dewa ke pon chu chu kalo thlir dan de ni chan chu politics hi ingai ven ve ema enge ni helai hianin a party han zom mai te emo hi itum lo nge ni ti hianin green eye de hianin ten iti chorei tamaya party lu hi tum lo em political party hi karil ru achuanin democracy achuan party angai ramtana na tok tak tur chuan amar chu party a omvele hian asiam thatum po hi a party zok khana lo change tlang pui deuh thinin ka hria hela hian har sat na lian takan nein ka hria tuna kan sarkar ngei po hi an vision te tha em amar chu problem har sat na tam tak hian nei ve ta ni chulai chuanin sarkar ma an thu le hla le sarkar nu chu adang de ti na ka chu an hlaki lak hi dang deuh hret thin chuan ka hria a soi pial le ngai hi tam du deuh ni hian ka hria a chu wang chuan a chunga thadu le a pona tanga thadu kan tang ho wang chu ti hi ka ngai dan ani ri khop mai tu na chuan nia
social activist lama hian ikal na sa angreng view maya le kha te zia ka ichir na sabokin ka ria ti chuan ingai to na kan redua kan rama hianin mason na turam ma lak na kong a hianin enge ni kan harsat na lian ber ni ai hriat ya chulai chuan mi pui an ni theya pakhat na chuan ram hruai tu te po kha an ni ve theya mason na tak tak han thop tur hi chuan adik tak chuan thilan han ti don hian adan dik tak a tho don chuan party tangkai tak tak ho kha an fit lo ve fo theya ma she party an tangkai na ma the khan ho tu te an nek ve hi ngai tlat zel maya chu chu har sat na pakhat ni in ka hria adut le mi pui hian mi pui nan phu tok roi tu an nei ti te hi adik na chen hi thuin ka hria kan phu tok an niam ni lo em ti chu then khat ngai dan ni sela amar chu atam ber vote mutu tamber voter nga ber anita an tlinga anga a vote nim thei tu ber ho ngai dan phak tok hian kan ram chu akal nia chuan kangai chu ta tak chuan vasoi ila no politics am rong kai de han soi ila sarkar thil ti kan soi sel chuan an ma ni do e momentia ti chuan political party zong zong ani chu an kan sarkar nei to te hi ta chuan enge an sarkar kha a that lo na a chhunga tangin an vil tura ka ngai lai hian a hlia khu tum ngar zong hian an khosa a hei mizo high school ka tho chung khan kan tho pui te kha pastor nu pui minister nu pui mla nu pui ti te kan nei fo ni khang mi ho kha an tangkai em ani ka soi tu ma chu an ni na kha an mang tangkai sikul tan chu tiang che chuan sarkar MNF mo congress mo ZP mo po ni sela ru tak tak ho khan an party diklo na kha an mu ve tho chiang takin an mu ma she va soi sak kha an du lo ani soi sak an du lo chuan an ma ni khan soi jok thin sela ka du close door po in how thak lom sela in siam tha se ka du chu kan thei lo wa kan siam chak tak ti reng ngai ang hen kan khosa a dot kan poisa lo hi kan harsat na ni mi puin hi ka soi thin lok in western a chuan adan siam a zom lo ti ringot po in prime minister atangin an tlatopa watergate thu boite nixon aga ngari ka bill clinton te po an ngaidam ma se president ni le turin an ngaidam lo khatiang ang zong kha mizo mi pui thin lunga hian alapiang thei lowa an puten ho tu ten dot deu pon politics an khel ve ni maya anti deu lek zela khatiang khachi politics ani lo khati dewa chu kan harsat na nin ka khia party a chuan party mi chuan om tur ni nge ya ma se kan rui chil hi a boi tha ka ni iti deu tina ni mo rui chil ani berang chu party ru kol rui chil ho heng hianin nge ni thil thati na kong an dal iti na ni dewem tuna te po keima podcast pakhata chuan kan CM hi a be sim ahwa atin ti ka holo ka ko chan ngot tur om lo tun po kan soyanga soi kaya ngai chon kan soi le thinang ni malin keinin kan holo mar chu ramta na tho na kor an ni na kha mi puita na tho na nan mang tur ani dik rin om na thun ti amalom ka te ni chu ni policy a kan soi sel tur ni maya te adik lo nia kan fiat chuan tero kami soi sel ngam lo ringot mai ni kha chu a fel lo lom tero ngai thangam lo ni po kha an tan khan na tul lo ngai thangam lo se tuna kan ti ngei po hi adik tak chuan defensive in veng him tur ringota beng do tu kha chu ke chu ka soi kep ve lo hiala ka ngai ka ho kha chu mo an tan khan om zia om lo fiat bel du tak takalonia mo ni le enge mo ain zia dan le ti bi zu ya ngai thape an ni chuan heta hi chon ke chu hlok pui na tur chu om kari nia I podcast a te po khan comment lampang a khan atak khai tok ve na sa em maya ni ti than ve nia ti chuan khalai kha kan top san ma in party mi te hian eng angin nge lo dong song che sela idu aka toy fel dawin han sai le lok ta che an ngai thla anga entinan section 11 a chuan chu ti chuan a zia section 21 a chuan chu ti chuan a zia hei hi a soi suala ni ti ka nei mai the
soi sual lo reng ti a chan ai chuan e khai soi sual ani don hi emoni le puramo so he dika moni le abu keu sela kadu party te po hian chu kadu dan dewani tin a video thlir uklova ki comment top chi hian tam ngai thamia lawa comment rengot te chu kan mela lo lana lo do hal em rengot te phei chu ka chu poilo ka soi kep lo ma se kha tiang khan tam du khop mai ka chu ni an so zon te po ani ve pal theya ole ni kan soi tur tak han lu chhota ila ni IAF Ramatan Lengpui ram airport atanga hlawak lo amar lam a son tikhan sa thak duai mai ani a sarkarin rama acquire don hian film khur anga izual na lai te ni ai riat min han hril ma support te arama kha a genuine adikem thu boya omem ti te kha an en turani fel fai takin tu ta chuan enge ni lo na lo da kham te ni em ti te po an en anga ya chu ta chuan aram hrim kha boi lo ro se pakhat na anei tu po boi lo ro se chu ta chuan ti dan tur om ta ni dan om hei abu om ta ni heti hian arul le abu om ta tu maya hemi hi zom nge tur ani ta chu ta chuan a poimo zual langsar zual kot po ina angai poimo le zual khami bu kha eng le eng bu ni kha right to fair compensation and rehabilitation ti khami act kan soidana chuan lar 2013 kan ti te khani ta ni ta hen act le rules a om ta chu ngun takin an zo kim nge turani amar chu zo a po khan mandatory kan ti court po ina hei hi in ti lo chuan tia pai sakhial na tur hei case atam maya india rama po kha a omani chu tianga chuan hei antinan social impact assessment hi anti nge ngai ti lo thei dan ero chu danan zom chuan ti lo thei dan a oma ti nge ngai ania an ti lo chuan an acquisition kha atop null and void kan tianga engeni apai bo sak athia sak thei adot le chuan rehabilitation and resettlement at khan an poisa te khan pekim lo mo har satna omreng mo ani chuan ti te preliminary notification na chu atanga thlasom pani chunga an chi fel lo chuan null and void ti te khatiang khan chi sang poimo big kha omani tin a khil fia na adana hian definition a oma hemi hi zom nge yangai dan reng an siam hian a definition le repeal and saving hi en ngun ngai thin khop maya hei sarkar ne thok kan dia kan keu ma sak fo chu definition le repeal and saving chatatan chuan adang kha kan thlir thin ani chu kan officer ho pon an thlir tura kangaya kha poimo zual te po anianga SIA anianga chuta chuan adanan zo mangai tia kha definition kha nakina kan soi zawang chu ti chuan han lut zui le lokta ila IAF ram an acquire dana kha a englai khange fil tok lo iti te point frang om thayanga khongai min han ingai poimo zual te min han ril cholok ta che abul bera chuan ram kha village council ten an pe a tu temo ne na khan an pe ni soyani iti zok te ang chu Newland use policy hun lai an man to a khan ni ti te po an soya sang ni pali kuma khan ni ti ila achiang zo kange ta khan village council in an pe amara chu village council act le rules a hian household chuan pe thaya agricultural land tak ero hi chu ani ti tur ani lawa the Lusai Hill district act rangani halan household act 1953 section 3 akhan aziaka chu ani talo ta an lo pe ke ro chuan tu manan complain lo chuan an hmangani mai ti chuan chu agricultural land VC pass chu Hralh ani ta ni an Hralh alei tu pa in periodic pata alet linga LSC alet ling le LSC ale lim nuwa
ta original VC pass nei tu tin en khan sell dit ziak angin show tarlan ani le ta dai maya VC pass je lai khan pass lai khan sell dit om lowa an khat lo LSC ani nu an khalani ti khan khan lai khadu to kanga an thalan ni han ti lai chu VC pass ani lai khan poisa khan in hlan ve tok lata an soi dan ani soi ani kha ke pun social media kam muwa ti chuan VC pass kha ekpo ni se periodic pata an convert ta ni periodic pata a convert te kan han tia lelin ani ang chu periodic pata a an siam ta a chuta an siam chuan ti ngai chu anei tu pai na di langai VC ten an thiat pu ngai bok khami kha ka zukala aram then om zong in an sign ve NOC po kha au mangai ve thina ni hemi periodic pata hi kher chu a chip chiarin ka juk soi sual pal ang ti ka lawa kha karon soi kai ta lawani angai nge ro chu VC te khatiang in an thiat pui kha ngai ta chu om zia chuan amuna lengpuya ka zukal ve ta a ka thian pa nen chu ta chung kan an zo ta periodic pata a le lin don hen dil nei the lu tem ka te the lu lo ti ta a the lu aram nei tu chuan VC pass nei tu chuan kan zo ta ni an vai ni lovin ole kan zo ta ka the lu lo mingi sign lo eng ba ka sign lo antia sign lo te chuan forgery dan lo anga dan bo chiat na ai tan ta na chia ni ta khan ti chuan periodic pata kha LSC an siam le ta avai dial jeli ni ka soi chu periodic pata khan han siam le ta LSC khata po khan deal nan ziak lo reng LSC le lin turin alem bokal hi chu signature kha chu an ni soi kha ka in na nan ka mang sang ni panga kumvel ni ta tero kha yang an le lina chu sang ni panga ania an ni soi kha ka in na ni ta ni mai chana ka bia a video in ka record a paperin ka sign lo nge ti an la a sil an zia ka ming an sign a VC na thiat puya document ka kol ta ni chu ti ni chuan ke chuan ti hian ka soi ta maya khanga ming an sign mi lo chuan tu point lo the lu che department hian ram deal na le mani an mu ni mi fing om lo phuat chop ani to ani ti chuan khami result lo chuak LSC po kha alemani ka ti ta ni ke chuan fabricate ani to ang ti hi ka ching ka ring chata chumi chu en fi ngai ma saber thil fel lo in tan na nia ka ngai ti chuan LSC kha Hralh ani ta an tel ve to reng lo Hralh angin sell deeds ji ani ta ni sell deeds a khan aman an ziak lo wa stamp revenue act a khan ziak don selang register don sela chuan an choi tur po chut ngai na om lo khang entir nan rowalia ni thanga khang te khan engza in nge an Hralh a witness te po an omanga te khan an sign thlap tur ani tak kha chu tiang chu a om lo wa an sell deed man zi om lo om chun sell deed a khan lar tak pakhat chu ni pot mai taro chu dan an bo an zom lo zel ani chu ta khan khatiang kha lo ni ta chu wang chu sell deed om lo wa mar chu a oma khata sell deed sa ming ziak tu te ho po khan ka sign lo an la ti chu zel ani chu lom hela hian ke chu a poi ka ti khop mai ke chuan document ka mu ang le an soi kha thu di ka ni ngai chuan in bum na ni in bum na ra chwa khata khan ni a chiang to ngai mai ang Yamaha Thansang and Sons Auto Division chuan customer te tan bong kon bazar venga servicing center mun zaw le parking harsat na omlo abun fel to a khol chang kang le changtlung tak nen training chuak technician ten thei top chu in an lo pui thei reng che ani Ramlun North Industry Peng Bula showroom changtlung tak a omboke Yamaha two-wheeler model rang lonin alak thea thiat chian ni du chuan thok tu ten pui che anin huam renge Kolum le boruak wap kara chendam thli ingai chinem khovel huapa brand ring tlak le ring kai LG chuan in tan air conditioner range chikim kanram chhop chhuake dual inverter technology mang amanawangin a khole chakbi ka tonei chinang renga avot chakbi khle current ero aren chim hle energy manager future nei omchun ania
electric manzat po I control theni intan LG classic laya man thei hot and cold AC range chikim kan nei cheu boke I budget boilo turin easy monthly installment tin kan pe thei renge LG air conditioners chem thli D3 business enterprise Ram North ti chuan han chole talokila helaya tuna mani loka ramman impact felani ta a aram nei tupa a leikhom tupa khan enge mozat andong phota adon aya tam kha aram nei tu ni ve mi lo khalaya mi pakhatina commission khlor tam taka lo dong ve ringot mailaya kha enge ni thlir dan an soile lok ta che adan minga hi right to fair compensation fair ani chu tin middleman om hi adani na du lo nakina SIA kan soi khan atelanga tani lo pon notification section 11 kan soi khan atelanga aram nei tu nen khan indoor turani chu a middleman om theina chance om lo an lo omani chuan tangkai na big dangan omani mai thei kha kha chu adik lo ani to kangai tin India rama middleman om hi hamania ka soi to pon ka soi chianga Rafael te enge VVIP helicopter le te heng te thleng po hianin middleman kha bribery a om thei ti in an veng thong em vek ani thamna ani chu back kong ka hnung lama tuk vera tanga poisa in hlan na lo om pal thei an ti ani chu wang chuan hei hi an du lo direct ka indoor an du ber alang tlang bok tur ani adan minga po transparent at om thlap ani chu ani ole arei to khop maya abul tran na kha ti chuan sang ni pali vela tanga leikhom tran kha ni a sang private chuan a leikhom private chuan a leikhom tran sang ni panga vela an LSC khapa chu kha ni ta sang ni pali sang ni panga chho arei to khop mai ti chuan thil kha thui de mai kha an local pui to in voi enga mozat khulai khu force ho ku ta hral tumalo ni to a ti chuan a topa khotlang te hriat puina ni mi lovin thilakal tlang ta a ti chuan ti khan poisa in hlan na tam tham lutuk mai poisa in hlan na lo thleng ta mi puin kan hre thiam thei ta lo ani bera khalaya khan in pu mo ton na om ta ni tuna sarkar mek te hian an hun line poisa kha pe ka ni ta sia mi puin tam takin an kok ta a chu ti mek lai chuan sarkar mek lai hian hei hi akal na rei to sang ni pali sang ni panga chowa tanga thil bul in tran cho sang ni som pakwa ni ma ang sarkar taka chuan ti chuan ani lowe aram lei tir le LSC cho vela tang khan diklo kha kal tran tlat to lom ti khan kal chowin ti khan thil thui tak kha akala MNF sarkar lai Trump masa kang hun lai khanin ti lo tlin tumin an beya anti lo tling man lo mai alom hian kenin mor bok lo theilowa an tura kha ke ma ni a hianin aron top ta si an ma ni zo kolom antia MNF lamin kha chu ani theilowe hian atitu tak a mor bok na khoi tu te chu an ni hian ni a chu bang chon an ni mo phur na hian an ti vele bok si khalai kara in nial na omakha enge ni lo thlir ve dan minan thil ta che party minga sarkar chuan ni te mewa ma se Mizoram sarkar an ni ve Mizoram sarkar ani sarkar masale anu ti chawin ka soyanga tuna sarkar tin ka soyanga sarkar masa ina alo ti ho kha pre notification hriat tir na chwa ma a ti tur ho an lo ti ni ina langa chu officially formal kan ti zo kange dan ang thlapa bul ke pen na bul tan na chu notification chwa che khanani amalama mi kha chu entinan raman du thuan ron soya aninan lo ena khang zong kha chu pre notification stage ani amaro chu khang kha chun lo tiang chu ma se officially formal taka ram lak ani dona heta hian chu tiang khatiang chu area po tia chwa tu kha chuan preliminary notification kha chwa chia khan dan angin ke pen tan
dan ma hemi dan chunga hian mo pen tan chawani akuma kha han soi zel thayem pre so the hi ngor o notification hetain a sequence of event kha omamo ni som panga thanga a khanin preliminary notification kha he kan chief minister khan dc na issue atimaya anilo secretary revenue in a pechua kani khata khan preliminary notification na chua a chu po chu hemi rules an hi chuan preliminary notification kha 2015 a rules ani chu a act ni to lovin a rules a khan a form 2 an siama chuta chuan preliminary notification kha chua dan tur format fel thlapin an zia kani atopa phechuan parliament in a approve ngai a omani chuan khalai pokha zia lan tur na tur te po om ta ni chu SIA exemption kan tia SIA kalkan dan so mi pui in heram la ka wanga a ngong a lo om thei zong zir chian na kan tia nge SIA kha social impact assessment kha chumi chu bo kan thei dan a om ta chumi chu bo kan thei dan ani chuan parliament in a exam a pass ngai chi te a om parliament na kal thanga ngai ngai a oma mo cent government of India na ti thei mai po omina lang khalai kha chu chu ania ti chuan preliminary notification a chua ka a chua ma hian march ni som pakhata he dan hi mizoram man turin kan seng lu tani kan soi kai lo mayanga house a khan akuma kha soitel zel tala march ni som pakhat sang ni som ni panga a khan he dan hi mizoram lak lu turin man thei turin an seng lu tani a tun kum sesona an soi chua ta ka khan hemidan lan acquisition dan le 371 g po hi a in sumo in ti te oma in sulo ni se achunga hian India rampuma he dan hi man turan yang ti dan hi a om ngal ani ai sut lo chon heta do ado pangai lo khathia mang lo po mangai lo po mangai chuan ai su de re chu omaniang ti kha ai su ta an pas ta chi a an mang ngala mo mar ni som panga a khan no an adopt ni khan ni som pakata khan an adopt ta ni som panga thanga ka soi lo chuan preliminary notification issue kha ni som paruk thanga a gazette a chua ni zo ka chu kha khani ta a sang ni som ni panga a khan a chuak ta ni tatang khan official in ke pen ta chia angani chu ti ni chuan khatilaya a mor bok na tak tak a bul tum tu te chu tun sarkar hi an ni e lo ni se tun a hian a mor bok na chuan ma ni ani tuna kan sarkar hon lai hen ni sarkar in ramalak don in social impact assessment alam to in SIA kan ti to mayanga kha khalak ngai ta ni aum ji chu mi pui van tlang a ron anga ya mi pui ang hong dan tur te an thlir howanga environment ang hong dan tur te an thlir howanga akho nei tu ram nei tu te khan an soi ho tu ni ta ni kha khati ngai ani lai khan SIA exemption he me ni som panga sang ni som ni panga khan tu na kan revenue minister hian a approved lat mai ni kalkalen turin mo a exempt ta ni chu a kalkalen ta an ti tlat lova ti tlat lo khan khalangai bok sia kalkalen in a om ta ni khalai exemption tak mai kha revenue minister in a ti thei ani em dana khating ti thei na right kha nei em khalai kha kan zot bolteng le nia soi toy de wa chan don hi chan de poilo puilo poilo mi va ti de fort sort ve ti te hi kan trong ti hi la om thina en poni se toy jong son ka thu nei na ni a ati chuan a thu nei na ani lo ti in ka soi photanga ani lo dana kha soyangai ta ni en poni se SIA kan ti kha bantlang mi puinun khole tuiten nu na ngong dan turte an che vela ngong dan tur kha zirna ani ta maya khami kha anti lo don chuan an e bar zon na te thleng khang kha a khoi the ani chu ti lo don chuan ti lowangai don chuan hemidan section pakwana hian ti exam the ani ati ta ni exam don ro chuan section somli na khawa manangai ta
section นี่ตาเลย section สมลีน่าชวน appropriate government ขันจูลเละทราอาชันทราตอกคลิงอดีชวนขตาขันurgency ค่ะมังเทตานี่มันหมดทักบีกอันนี้ตานี่จุดชวน urgency ช่วยเงี้ยที่ค่ะช่วยเฟียง่ายตา urgency ค่ะที่รังออกมาเอ็นทีร์นันเฮมิอินโดเตปอันนี้เทียรัมเล่รัมอินโดเตอารมณ์เทียนี่จุดอย่างชวน landslide เฮมิ natural calamity กันที่อย่างชีเตปอันนี้เทียปกะกงรังออกมาตาจุงชวนอันที่เทียพอตาอัดตดเลี้ยชวน any other ที่อันนี้ท่านี่ any other urgency ที่ละชวน parliament in approve เขรังไงจุ defense มาตาระที่ชวนอักลเทียตานี่จุ urgency จุที่เทียนี่ตาไอ้อินเสียวังขันก็ที่เทียที่เวไม่ค่ะโลอลดิวตัวนี้อังกฤษกันเพียงลูกมันเทียมละเหตุที่อัดจิบเชียร์นักกิบก้อยก็ดูด่านตักเพย์ชนinterest อันไงตัวตักอันอมชวนไลฟ์เฮียนมินจอดเชล่ะให้โฟนคอลอินที่ไหนละอามัลเตะอินจอดจดชีนี่อินกระเฮียดีเบตเพย์ชนอันดูนี่เพย์ชนใครจุดทอพันกันในเล็กระวังกติตักเหตุหัวเฮียนก็ไทยปะโต้ปะก็จะเววางเงินเชียงตัวอินกันเทียนี่ที่ชวนก็ติไทยอติข้าอติไทยนี่เราก็รอนติเวนัชนะชู section 40อาคารrelax ไทยตู้อักลกัลเลนตีร์ไทยตู้ตัวชูสวยในตานี่ appropriate government อติตาจูนิจีน่ะอติร์ละมันก็สวยอันคันด่านกันเชียร์ชวน a definition อักหิลเฟียนั่นแหละทุมัลเตะหิลเฟียนั่นเห็นมากรวยทินอัตโตปะเฮมีที่ลิดานมาซาโลตโลชันโตเลดานมาซาโลจอยนุนชีนั้นในเทนจู่เชียร์มาสักปอยหมกติค่ะที่ชวนเฮาส์อาคารกี่ปกเราเอ็นอลอมนี่เฮาส์ปอน่ะเพย์ชวนกระเทียดดานชวนเฮาส์อาคารเงี้ยนี่ operation ชินดูร์เตวังเตที่เองมันนี่ค่ะมินิสเตอร์ข้าน่ะช่วยโอ้เฮลาเฮียนขลายเสียก็ออกมา the isol post February นี่สมนิปรุกสังนี่สมนิปรุกชัวก็เฮียนินข้ามีอัน exempt นั่นใช่ไหมคะโม urgency อัน invoke นั่นใช่ไหมคะแต่เฮียนอารมณ์เสียก็กันเชียร์ทะเลาะไม่งาเชียร์budget session ในเมกา February นี่สมนิปังคันลงไล West Bill ตัวซีงูเลียนจุงโจนะเสียก็ชันจีช่างอิน Land Revenue and Settlement Minister Bilal Chan Jawanจันจินบัว notification ชัวโลชันทิลปารุกอสอยนี่อารมณ์ที่นี่จุงอาจวนบังกลาเทศและเมียนมาร์เนี่ยนะอินรีนาเวนหิมนาอัตานะปอยโมอันนี้ถูเต operation สินดูร์วางเต then state หัวประมก drill ในอันนี้อวางเต in a sensitiveอันนี้ที่ in minister จวนอสอยอติยะโมข้าอัน invoke นะฉัน urgency อัน invoke นะฉันจูอันนี้แต่เดี๋ยวเบอร์ไม่ออกมาเอ็งยันนี่thlirดานเลยมีปุยมาอสวยนี่อ่ะ officially ชวนข้างข้าเสียโลRTI ชันน่ะชวนนี่เงี้ย a region ชันก็ตินะปมปุยตูร์ขอบทุดลิงเอาตูร์นี่ละตาจู่อะไรตาประคัดน่ะชวนมาเสจู่ปอจู่เราปอนี่เสทุดลิงข้าเราเงยปอนี่เสอติตูร์นี่เราที่ไล่ค่ะนี่สินะมินโจนะคะกะเล็ดเลยกะลุดดูนี่อติตูรันนี่เรากติชู appropriate government ค่ะอติตูรันเนี่ยตุงเอ appropriate government ชุติค่ะเอ็นอะไรตานี่appropriate government อติชูประคัดน่าชวนอ define อหิลเฟียน่าชวนซับตรงเรามันเลยเจ้าคือโอละอหิลเฟียน่าชวนประคัดน่าชวนรำลากตูร์ค่ะ state ชูงอมันนี่ชวนโม state in exemption นะเป็นไทยดอนนี่ชู appropriate government นี่ชู state ค่ะรัมสเตทช่วงอมันนี่ชวนติค่ะอัตโลชันตานี่กันรัมไอมิโซรัมช่วงอมันเนี่ยกัติเทียติตานี่นิวมินิสเตอร์เนี่ยโอ้มิโซรัมสเตทช่วงมีเนี่ยโอ้เฮ้ยกัติเทียค่ะกัติเทียติตานี่อามาโรชูปัจจุบันคัน Union Territory อมันนี่ชวน Centralin อติขัดเทียไม่นี่ปอนดิเจอรี่เจ้าเหล่าชูปอนดิเจอรี่ข้าชูอันมานี่อินอันที่เวทเห็นยังตีไทยชินันในเวยังมิโซรัมปกหันตีไทยชินันในโอ้
antirnan helaya hian playground tur acquisition siam ta she land kha mizoram chunga mi ni bok chuan state government in enge ni ati thailu tuk khalaya kha chu exemption po kha amara chu exemption kha kan peng lok soi mai ka lau mi pui khwale tuite paljut na ni an right tam tak pal bo sak na ni ram mangai tu in ti chuan hei hi tuna po emene fen chuti za tan lo tia keinin chuti za chu kan tia te khan tia lo ti tam lu tu kan ni chuan mi pui dik na chan vo pal bo sak lu tu khi chu ram mangai tu sarkar ro rel tu te chuan mi pui mangai tu chuan ti lo sela chu atul khop maya ti chuan appropriate government a kha ka hril fe na kan en thata jela khatiang jinga pangana khan mo section 3 e pangana a chuan kharam lak tu rakha for the purpose of union India union tan ani chuan ati tu tur chu appropriate government hril fe na chuan the central government ti na ni tani achana chu sindur operation sindur wangpo lo ni ro se Bangladesh le Myanmar ram ria wangpo lo ni ro se dan ma a chuan ati tu tur chu khathil air force ram kha government of India union thila ti tlat chu wang chuan ati tu tur chu central government ani chu ta chuan anni po chuan khami thu defense thila khan an ti thei ani mai thei thil dang dang a po central pon ti thei ngot lo ania parliament ina pass kher ngai om kati fo kha soinon leang khalai kha karon soilang le du lo mai mai karon thuala ni chu chuan khalai kha achiang in ka hria a kan minister hi chuan in sap trong te chu thiam viau tura ka ngai kha ka ngai thla ka phejan lo te po thani thlathum chu ka jira tia mi angin khelo maila atia an soina khan khang te chu a legal term tak takin ai ziak po ani chuang lawa a definition a khan for the purpose of union acquisition kha ani chuan central ani tlatani chu ati tu tur chu central amma ani lo ka ti ani chu ole achiang khalai kha chu wangin dan bo chia a he thil ti na hian dan bo chiat na ta phot ani chu Presenting Kia Ceros, evolved by the future. Kia, movement that inspires. Kaleba interior construction hi Mizoram chung le Indiaram pon foreign thlangin kumsom chuang experience nei to ani aizol ko chung ba ka Mizoram district ranga mamotan ko thei ani in salai ba ka lualai renovation ti du tan po khosak ti boy lovin renovation an khoi thei in chung khoi chau ni lovin in sakdan tu roman designing thlangin an boy pui theya ban phun atanga sak pumle achung le pon chei moi zong an khoi thei ani Kaleba interior construction te hian Instagram page an leya heta hian an sulu tam tak mutu a omani an IG page follower te tan discount tak an pachina ilo follow in ilo roi venge donia chuan dan bo chiat na ta phot ta chu dan bo chiat na ni anga langa chu mi puin kan veita a ti chuan CBI chuitir ni ro se an ti taloi loi ani la hianin CBI kuta hian Mizoram sarkar ina da to lom lo soi ve sekhi ngai to lo ti ngai dan lo om le ta ni enge ni khalai khai ngai dan le ka thu soi masaka po mintia lom CBI kuta house upon soi kha hela jon soi ngai vak to lo CBI kuta kan pe to CBI nan chui don ti jok tang ke ni lo soi tul to lo an tia ke phei chu thu chuang tlai soi a khan min pu na sa to ani ke chuan CBI chui akha khoilaya tangkhan nge an chui nge na tur tu na case an register hi kala khelawa FIR angreng deu chu party pakhati dan thelu ta chief secretary in chief vigilance officer in central CBI lama chuan apenge yani mase han en la notification tian yang FIR ani lo kha
notification na dia chu ta chuan hei party hemi ten an ron the lu complain an ron siam hi CBI in chui phalna kan pe en tia kuli ko na tanga leiver nuai kan kalin bong ko na enge kan vati ang ti ang chau khania khale kha kha mu ma she enge an ron ti ang CBI in case an la register ka hello ran ran ke chuan chu wang chuan an chui mai ka ring chuang lowa mi pui the min ring mo lang renga min khal dai arai de wang khal dai mai turan in ngai ni berin ke chuan ka ria a koi ka ti khopat nia kalai kha tin ron chui tak tak po ni she kan ti le nge phairama po hei ilo muthina nga enforcement department in an rate hi anvar dap thina ni chuta anvar dap chuan septic tang pai pa te poisan thuk ruwa lei nuaya bang dobola tiang khan poisa khasin an vong thina ni kan thian pa pakha chuan afanu in lo man kha bank transaction kal tlangin karon pe mai nge atia inlian pui nei khan a kai ni chu kan thiam ve lo ati delhi pa khan om je chu bank transaction khan du lo bank atanga kal tlang kha an chan chu an helama an lo chui an lo muzat zata income tax an choya wang khan chu tiang ani wang chuan bank transaction hi a om lo hia lang puria ta kha chu mi pui hria ta soi lo a anu pui noi so ma dong te khan tia kha transaction bank electronic transaction ani le ni lo po ka helova a account an ron thuna ti maya ani chuan electronic po chu ni theya chumi ni chuan ka hriat chunania adanga chuan a om ka ring lo ti lo na chang hre khopan niang hetiang ngai to chuak thei to ho chu wang chuan CBI lai khan soi lu taila at evidence tur hai chuak tur khop chuan ke hian poisa ka draw ram Hralh tu kan ya wangin ka account na lo luta ka draw kha chu dan bo chiat na la lowang ka pek le la makha tunge ti kha CCTV min cover rengani lo chuan khoi ange evidence om to an man ka ring reng lo tin poisa transaction officially a bank an dongani chuan an man nge yang ti po ka ringa khami electronic transaction om chuan chuman ron chui ma she ka ring lo kati na chu thil danga po India rama kha hei Mizorama kan fiat lar tak po tungene kha Delhi chief minister khamo khang te po thiama chang le der to a CBI jokin a ko chang joka appeal an tuma India rama hian Om Prakash Chautala le Lalu Prasad Yadav lo hi chu CBI na an khin ne che hi ke chu case tam tak za som ko pariat lai mani political leader te case an nei to kha chunga chuan an hlom fel nal chu Om Prakash Chautala le Bihar CM Lui Khan ni deuh dar mai ka ria ke chuan chu anga helaya po hen ron tima she ka ring chuang lo amar chu an mu chua lo wangin dan ma chuan thiam an chang mayang dan ma thiam an chana wange ro chuan an thiam ti na an dik fai vek ti na chu ani ka ring lo reng chu kan CBI kha iring tok chi lo ka ring ti na ani em an ta na har ke pon ti la har ani le enge ni tu ten nge chui se iti le ka du dan tak tak hi chuan thil pani criminal a oma hetiang civil proceeding ang chi procedure to ti dan phung zom lo a om boka chumi pani te awaya corruption te ne na in kai noi veka wangin Manipur boy na te po kha Supreme Court khan in special investigation team adin maya khatiang ang hial a crores of crore di to tak taka tun a hi chuan pai bel chetel ni awang hen a serious a special investigation team hen en se tha kati khop mai ke chu chuan achan chu an ni chuan he ta ni sina ti ra ka soi in mun lak dana diklo le sisiam dana diklo alem le khalem ka an le ni poisa hi an sanction ni in hemi Hnena middleman an pe ti te a middleman pa hian a sem le na te po kha danangin an hai vek ang chu wang chuan bank record om vek dona bank ka alu na record om vek dona a chuana ro le na lo mai thei kati na ni chu a chua le na om lo chuan om thei do ne om thei a draw ang anei tu pa in anei tu pa in a draw kha swala la ni tlat lo chuan a poisa in ka pe chenga tunge ka pe che ti hre to ang adik vereng mai khalai khathil om thei ani angai nom hle maya izirna sa a bengwar thlak tak zeta zona pakhat dang hela hian kan in buat sai vele de hleka
riat chak deuh mai kan neya kan chief minister zo om takin pulal nun tromana a interview na khan chanchin bua puanzar hi land acquisition dan section 21 subsection 5 mo mang hian local newspaper a chuak her angai lo kha aron tia khalai kha enge ni i thlir dan i ngai dan min an ril te che i hriat dan nia kan cm hi chiang fet hit thil hi soya a orol ne na mel ne hian nem nget zuya a khe chiang lo ta ni jan oi om thei khop maya ka mu dan tak tak ania ke pon ka lo mualam a chua jan khan ka en ve renga section 21 nale section 11 na angai pol ani lo chuan a khe sual le topa ke chuan ka ngaya section 11 na hian chanchin bua chua angai atia chu kan revenue minister po hian chanchin bua chua hi tul lo ati na khan ati na tong kam te po hi soya omin ka khia chua angai heta hian section som pakhat na hian kan enanga chu ti hian an tia pre notification stage kha kalpui tlang zel an du chuan kan tiange pre notification chu ni china notification chua ma an process ti kha an kal tlang pui zel an du chuan preliminary notification an chua ta chu an chua chu chanchin bua pakhatna gazeta pakhatna panina chanchin bu local language khan ti angai ta ni local newspaper local newspaper la khan tin regional language kha mantur ani boka mizo tong an riat thiam ngei turati kha angai ve boka adanga hi chu om thla thowa ka soi zel to lo mai nga chin notice po kha an vata rangai an khil fia vek po ngai khalai village council gram sabha hroi tu te kha chu angai an khethel hlom no ti kha du tok mai ila chiang mai ngem ka khelawa khami len acquisition dan 21.5 iti mai mo section 21.5 fa hian engtin ya soi 21.5 and the collector shall publish the public notice on his website a website ati turani thowalom pakhat na lama soi lo wa panga na da ya soya cm khan kabong te in soi do lo ka ju in soya ti ang chau kha ani maya ani na taka chuan heta pakhat na publish in on his website and cause public notice to be given at a convenient place or a nearby land arambula khanada turen section somni pakhat na po kha an zom ji klok chuang lawani chu khuta notification ti kha khati le khape ka ngai lo ti to mai tiang khalai aran soina in any case any person so interested resides elsewhere khoya emo om nan khiat lo an omin mo a residence address nu nung bera by posin an thon turani alati le a chu angai lo han ti na chan tur lama kha ta khana kok lowa ke ma ngai dana chuan hei hi chu a kheswala amero chu ka soile chu ni china po khan heta po hen affected family ti te awmani hemi te hi affected ti la hi an sorjim ta em maya aram chunga khan tu man cheng lowa tu man in le lo pon nei lowa tu ma khala khan biak ngai lo anei tu pa lo kala anei tu pa nen kan in be pop renga chu wangin ti chu ngai lo ni atia an ti chu lo wangin lo om tu na thu boya om papakhatin karam in te tela karam in la tela hei hi aman ka dong ve shi lowa atita chu tu na ram a kon mo ni chu ta tiang te chu lo omani mo di sia complain na jiak ve ta hei hilai mi hian karama lo te tel tira thu boy ne ka dong ve shi lowa engting hei hin ti don an ti ta chu vele chuan deputy commissioner in poisa kha a fresh a che thei lo in da sak ta halani khami ram Hralh tu te kha air force ne na tanga poisa dong tu te kha ti to mayang a freeze saka ma se ni khat lek nu kha keini na kan riat middleman zo ka chu anti chet an release le ta boxia enge chan ka khelo ke ju kha commission A2 kha commission A2 kha chu ania anti chu lo awang hian a lom a buai tak reng
tuna po anti chua lo wang hian chung kwa kaltlang du te khalai ram kaltlanga athlanga eizon na mang tu te po khan chung ko nge maza tan omani kalna dangan nei lo an VCP nge in min khila kalna dangan nei lo heng mi te ho po hian in chuti ne chuan rehabilitation and resettlement khangai tu ngai ta chumi committee po chu kan nei hi voin thlengin kalar khelawa abial to MLA telanga MP and tel tur bokania khanga khan rehabilitation committee apo khan chu po chu kan la nei lawa khami acquisition awanga boya te po kha entin ngen tiang notification an chua lawa gazette an chua rengota chanchin bu khoya ma langlo chu wang chen dan bo chiak na bukani kati chu kha kha ni ta ni chine soi kha min zo pakhat ka ngai to chuak lok ram nei tu te kha paisa dong tu an ni lo ram nei tu lo ina dong ti la ya kha an tlo chan tu ra chu in leina le kha ka a submit tel tlat sarkara ma se kha notarize ni ma sela unregister unregister lo chuan dan ma chuan legal document ani lo ve thei tho tin anei tu te khan illegal ani thei tho aram original anei tu te khan ti tak tak an claim chuan hemi te hian king sela title holder ram nei tu dik tak officially in an mitlat ka hral lo mo Air Force ne na tagin poisa ka dong lo ka mingin sanction na local kei ma ta na local ma se ka dong lo enga tinge ti in tita selang chuan hei hi chu rei tak thu boila om tur anianga khami kha an pumpel tir the ni chuan ka sui lowa engpon ni se izo lai chuan section 21 na hian public notice la ya kha ti lo tur ati reng lo pakhat na hian a soya ada poimo ma saber website a atiang ti kha soita section 11 in chanchin buwa gazeta a soi thlia a kha chu du chun en zui sela kaya zuk khalai kha han soi chip chir lok te section 11B section 11B mo into daily newspaper circulating in the locality daily newspaper patnia local newspaper patnia mo an khot thlenga mi pui jinga sem oma khan in such area of which one shall be in a regional language ai nga mo zo ta mi zo trong mo an ma ni khalai mi te trong khan chua ngai tu ra tia chu an soi tel du la wa hei hi Monday tori ani Monday tori chu da ni na phu ti ngai tu ra ni an ti lo chuan procedure an zom lova ei procedure an zom lova ha Supreme Court ina a paisak apo angai poimo rengot po hitian kan soi seng lowanga SIA an zom lova nga section 4 na an zom lova nga Supreme Court mo High Court tena anti buaya hi land acquisition na case tam tak High Court ina ngai to Supreme Court ina ngai to ni tuna hian amalte te in kan soi thei lowanga ai poni se angai poimo kati na ni chu chumi chu achan chu engeni principle of natural justice nangin right in a right kan ya kha paljut sakan ni tlatani notification chua lo chi hian kati om je chu chanchin bua chua lo khan anin heta an chua rengota gazette te chu tong thu khot thu lo an mu phate lo tam takin na poni ke pon ka subscribe to lo wa ka mu to lo maya chu wang chuan hei hi chu a fair lo fair ngeni acquisition ani lo gazette khachu newspaper ani leine mo government official ngeni notification khani me publication khani maya ole angai no me ti chuan 11B a khan abak han soi bel tur ala ka nei khan palawa chanchin bua chua khachu compulsory ani ti to mayang tam ber hriat thiam thei turin Tunge zakam lo hardware store hi om tak ti zona kan dong nem le ni caution pole chu kwaten bin le lo hol le pya kin sakna na an pan ron zakam lo hardware store te chuan tu nenge mu chu ta an dorom an son ri in sang na bung ro chi shang dan budget bil ze la le na mun ri zakam lo hardware store chu zar kot kong chung traffic point sin lam doctor pya ki mate in kum
ana dor thein an ome tun ma tun lai takin hun khenga rin ngam in nga na tlak na ni ren mamo chikin om na hun zakam lo ka hardware store ta nei hung renge dor tu ta ni thei dan an tang ta om bok zakam lo ka hardware store zar ko traffic point bul byak po thein ke 9436134289 0389-2344-626 7005-908472 9436362507 ihun nei na zirlo wangin ini samhan lo ni mai thei I har sana chingfel turin titan RK construction an ome I boipui ngai mi lovin soil test le building permit an boipui sak thei cha civil engineer architect monitoring na noya in hun lai atanga building sakzo thlengin an tho sak thei che ani tin I in chung chau chei that edu point red niam takin an koi sak thei bok che chu mai ba ka ceiling specialist an nia biak in le ko han building a red niam te in an siam sak thei boke I building hlui to tak kha thia kher ngai lovin athom that na column strengthening retrofitting anti thei boke RK construction 8837 333 Sorkarina khulai ram IAF tana a acquire chungchanga hian hey chief minister za tak hianin ni somni pakhat thlasari sang ni somni panga chonudar khat le mini somli panga ti ta hian alangkal maya heta hian nota zikani hei kan chiar lokanga ingai dan ka hredu ni the honorable chief minister notes as follows satia he thil hi kan riat vele aizol dc chu local puizui to lo turin riatir ani a thil omzia zo fia ani nu in a document kan kova chung document te chu en ani nuwa sorkhar masalam huna thui takkal pui aloni to ti le sumpo sangson ani to ti hriat ani ta a mimalram nei tu le aleitu inkar thil ani awang in achunga rotna ang hian tuna chuan ani anga kalpui ni mai to se ti in kan siam hian nota ziakani chu a nota chu hei hi ni ta a hei hi enge ni ingai dan le khongai zau de hel holin min han a copy po ka kola equal ve ama sabera chuan kan soi du lai chu ta che thu dik khula hian do thietel fo maya heti hian ka kariru pheixon a lo langa kan siam hian do ta soi in a moi a che thina ni ti te ka ngai to na om hiala ni do ta soi in a moi hi a chetlat zela ni tiang khan a che thina ni kan tianga a chan chu kha not iron ti kha e file ania electronic file a chuan anan tia file a software in a kal tlanga ani atha akum adhar card anjia thap alang thap zela ni chu RTI a kan han mu dan chuan ni somni pakhat thlasari sang ni somni panga chonudar khat le minute somli pakhat ani PM jing chu ni se AM matiang zandar khat kan ti thin mi zawina kan ti mai hi jing ani to a chonhuwa amu ani ani chuan amen reizia le na tho rim zia soinan khanan mangchun zom ha zat boka kha ke chuan ka pom lem lova emponi se a che vela khan kha thu ziak tur khan a soina savio bani revenue minister hian emponi se a last sentence kha khongai han soinon le chinte a sentence nu nung ber kha mi malram nei tu le aleitu inkar thil ani awang in achunga rotna ang hian tuna chuan ani anga kalpui ni mai to se ti in asia kha mi malram nei tu le aleitu inkar thil ani awang in atitani mi malram leitu nei tu mo puro minga emo liana thanga rawite ram original nei tu te emo air force emo mo leitu inkar thil ani lei mi ni reng lei a apomem mi ama khan lei anem hetani tin khathil aron zia na a tobula chuan ama avekin interview na khana chiar chuaka helan acquisition case secretary revenue in a not sheet a zia ve thum a chiar chuaka ni a chiar chua hi
chu ati nen lam khan kan ziak veka Helan acquisition cash dan pang Island acquisition process anga state sarkarin akal pui angakal pui anilova atia an hoi chuaka atitani antipotani secretary zia khan ni chiarni ta khan chu dan pang ngai angakal pui anilova ti chu an khil secretary in not azia revenue minister Hnena a put up revenue secretary hian ati turatiani tichuan revenue department in acquisition process kalpui lovin le dc hi collectora thunei tu tura designate po ni hau lo ni hau ma in dc aizol in engkim mai survey le rough estimate siamina kalpuya chu an khevekani chu sarkarin a khiani chu dan zom lo ani dana po chu secretary to the government of Mizoram revenue in minister Mizoram Hnena ape information ape ni chu kachir vek lo mai nga anram in tepo khati khan ron ziaka tichuan hetianga DCI zol in ram la na tura ruam manna kalpui vek to nuwa land acquisition act anga kalpui angai le ta ka wangin asoyang he ngai pola ola dan lo anga an lo kalpui zo vek to nuwa hetianga ram in pek hi kan oil lo ve kan ti atia kan oil lo ve kan ti atia oil lo ve kan ti san ta khan kha kharon soi boxia revenue minister in kha chia revenue secretary na zia zong kha aput up veka revenue minister chon heti hian a ziak ta ni please peruse and approve mun takin hei hi min lo enfia sakla min lo pom sakte with note atita read with note 32 and 33 hei chu min 34 min pe ve talova land revenue and settlement is thoroughly examined atita thoroughly chu engti na nge mizo tong chuan a en thuaka ti teang chi takin atilo thoroughly examine all connected issue to handle the same as safe as possible. Therefore, it took time. Huna du reina chana po kha asoya thoroughly chuan secretary na ron put up a minister in heti hana lo ziak le a chu CM Hnena thleng le a kha khani ta ni dan bo chiat na ti chu sarkar na thok chuan a duty ania mumal takin political executive Hnena bureaucrat chuan a riat tir ngei a chiang ani te khan ati turatia a duty ati revenue secretary hian min political executive ten ani angin kalpui mai ro se kan tita ni ti khachu dan chu kan palzu to mai nge heta secretary zia hi chuang mani loven ti na ni to mai ti khana fia mai in karinga chumi thu a chuan helaya atira kan soitel zok heram an lak tur ram a hian poisa advance ang reng deuh adilani ram poisa dong tu hian chu IDBI a loan kala ka wangin hei hi ka liquidate nge ka rule 5 vek akala ka pas lak chuangai atia amma in sarkar Hnena asoyani chu non judicial paper azia khlapani chuti ani chuan karam hi in endik viau takna a original passport ka kol lawa ten atira film khurngai ka soi kha apel ta ni chu ram hi da khamani ram ri boya khang zong en fel tu rakha pek lu vek heta benka ka da khama ati chuan non encumbrance certificate antia khoya ma engma he thile hi da khamna ka nei laweti revenue in certificate an siam thina kha pek tel tura nei lo wangin heta ka beng loan la kai min vom hlum sak phot me ro ka vom hlum nan poisa min pe phot me ro ti ani noi sam thum chuang thet kha chumi omzia chu duplicate LSC a submit ngot lo chuan kha ti thei ngai tu thei ni lo duplicate LSC a the lu chuan film khur ngai na la ya sarkar kha a film khur lo a en dik tok lo ti na ni keima mi mal ero chuan karin thu chuan IDBI a hian an ma ni dan te an rules te kan en hian thangalian rowa enge moi te rampa sakha ke hian
IDBI อ่ะลอนลากนั้นก็ได้คำงดไทยตัดเลยอันมาอันนี้จอกค่ะก็ applicant deal เวตูอันนี้ง่ายข่าว pass ขันก็ละไงแกชวนชุดที่เราหนีชวนก็ applicant deal เวตูอังเท้าอ่ะข้างรำในตู้จงค่ะ IDBI อ่ะอันหลังอันนี้ชวนอันมาอันนี้ก็ดีลวันที่สี่ชวน forgery บกค่ะ case มิงเล่ม sign บกค่ะเอาอมเละไทยมิงเล่ม sign บกินโลนปลูกนะเอาอมเละไทยเราอมอ๋อนี่เราชวนกับปูกันเตียปูชุกกระริ่งเราโจกะมาเราชูมินกับปูกันติชวนปูกันนี่มายะข้าได้ข้าจะดูสักดูตอกแต่ละปูกตูชวน co applicant อันยังไง original title holder รัมปัสมิงปุตุเตขันอันมาอันนี้ bank IDBI กัจฉินอินเทอร์เน็ตแล้วมากัจฉินพักชวนจู่บางชวน IDBI อันมีพวกเขาเราดิกันนี่เพย์ชวนสุรคาร์เฮียนoriginal pass นี่เราเห็นเรา process กว่าวักอังคบไหมIAF เนี่ยนะเล่งปุยรำชัลจงจังกันเคลชงงัดงัดตาเล่มาดังเด็กเล็กคุณไล่เล่งปุย airport develop นะตัวตานะมาลากนะเลสอร์คาร์พออินาอังไอตัวน่ะเราเซนเวโตทิลคูกันจอดลบดูเสียมีตั้มตักเฮียนิน AAI Airport Authority of India เห็นลาเสละจู่ๆอินเดียรำมุนรังรัง airport เลียนกันตีจงแต่พออันนี้เฮียนันเอ็นโคลาเนเดวินเอ็นโคลจอกเสละที่ชวนนักกินะ international airport แต่พอกันละดูเทียจุงอ่ะพอชวน AAI เห็นลาเสทจอกกันตีไงดันเลยก็ตั้มตักันออกมานี่จุมีจริงอ่ะพอชวนนังพอขันขัดยังไงดันขัดอินเองกันเลยอ่ะโม่ที่แม่ลายชวนเฮ้ยหุ่นนั้นกัลโชเซละสังที่สมนิปังมาร์ชนิสมปังขันUnion Home Minister ผู้อมิตรสาขาไอโซลรอนกลาขัดขัน NGO Coordination ช่วยตัวเทนนะขันเลี้ยงปุย Airport ที่ AAI in อัน Enculture ทูเละทัทุ่มชูงินรวมมันนะอันไปเฟลังบ้านหลังหลังตีเตะค่ะอรุณสวยนี่โง่ขลังปังไงตัวเตะค่ะจุกันหลอมเวียวนี่ค่ะอามาจุขลังปังโจงมาลังนะค่ะวันทั้งอินอมมังตัดเหล่านี้เห็นหลังอ่ะโง่เฮลาฮีเองนี่ไงดานอิทลีร์ดานเตอิดูทุสามเตปอขมินหันสิลกตะเจเล้งปุยนี่จะอินสวยข้าขันสวยมาสักดูจู่เล้งปุย airport forum ฮีอันอมกันเตปอทีวีโดนตาอีละ central service retire เตมีเสตักเตถอนลำ civil aviation ลำมาเตปอนมามีรบปุยตักมีเฟลตักฉันเห็นง่ายสิจินจังเขียฮีปัดลิงอันนาร์กายตูตักจอกอันอมนี่banking service ตั้งเตปออินอันอมเกี่ยจูให้มีท็อปิกอะพอเห็นก็มีควาลเบอร์จอกงอมาเราจูก็พักตั้งโต๊ะก็มูเวดานะชวนอมิตรสาเราเก่าขันสวยตาขัดขันอติเงียนี่อมิตรสาขันมาเชกันสุรคาร์เฮียนไอ้คนละวะมิโซเวกง่ายขัดตู้กันนี่พวกการิลรัวฟิอาดันชวน Air Force เขาวินะรำอัน acquire นัตัวลำปังจงฮิจวนเจ็บปนุงขยันวัดเทียนันตัลสัก Airport promote นัตัวเลยอมิตรสานัตีนัตัวไรฮิจวนอันท่าจะทอดเราอันมองจางทอดเราวันนี้อันเจ็บไปเราอันไงท่ากติยาจู่ๆก็หมู่ดานนี่จู่ๆเงี้ยชันนี่ชันจู่นี่ขัดสังนี่สมนี่ปรุกุมินJanuary นี่ขัดอาปกขันเฮ้ยจุดยังขัดยังอินบุงรัวเตข้ามี state government นี่นะ property อันไหนเตค่ะ assessment รอนตีอุละa value รอนชุดเราตีปกค่ะa mine เล็กขันรอนเปตัวอันละชุดเราวางเงินนั้นรอนเป็นนนเล็กนั่นเล็กค่ะก็หมู่เวนี่อันไหนสักเรากุมินะนี่ขัดสมนิปรุกขันอินเดียรำ AAI จอกินอันละรอนตีจังอันนี้จู่บางชวนอันมองเหี้ยจังเตะฝันเราวันนี้ตีฮิสุเชียงอินกระเสียนังมาเนี่ยนะอินเทอร์วิวนะพวกเขาเนี่ยปล่อยชาลัมปังแต่ถ้าเราเรียกทีนะแกจูก็เราง่ายสาก็เราเอ็นเจ้าข้าแต่พวกเขาปล่อยชาอีดนะพวกกวางเขาAAI พวกเขาอันดูอันปล่อยชาละมาเขานั่นควบลุดเจ้าเราโจเก็มเมียงติเตะการิลโรรุมมาเฮลมาอันวิร์ทัดนะโจก็ให้จูปล่อยชานั่นลำเดียวเฮียมันนี่โดนชูติดการิลโรรุมมันนี่จู่ก็สวยเทียมไทยดันชุเนี่ยอันนี้ปนิขิมอ่ะฮิจวน IAF เลย AAI อ่ะฮิจวน
India ram hian airport tha inge ni India ram kan lo independent ta khata ma mo na wanga army field tam takaka Indian Air Force field tam takaka civilian an trauma tha ti na tangin civilian an trauma ta ka chuan Airport Authority of India khan aron da veni engamo tangkai na heta civil conclave kha civil conclave lam oma army conclave lam oma chuta chuan runway a field mizo tonga a field aran atlan kong kan ti le heta traffic control kha sipai nan thunum thina ni chu an du lo hen an chua san tam maya chua san zel pon tuma kan mu nai ber kai ni po tun ma tanga kan thlo chua jin na ber silchar kum big ram te po khu sipai ta nia khatiang khan an ni pon adangan siam don hei thajok lo sela chu du om jok lo selang chuan kai ni aya nam fing le upa jok ho hian an chu lowang an chu san lowang an chu san lowang gawati pon tuna cross ang khazani sengin an boi puya Imphal airport po cross district somni senan tuma building atan cross zaruk te pon te umroi khu barapani atanga pena khasi naglaya ani airfield ve tur te po kha cross zanga an seng don ani khakro man na an nei chho uta AAI zelani Indian Air Force ni lo chu wang chuanin kai khin rol lo ani will filter le biri ang vel tikala fia ma yang anga soi karil ro lo lan phat ta ni chu tikhana chiang mai in karya soi lo turikan soi kai le ang ti he lo om zo ka chiang lo amara chu Indian Air Force chiang taka ka mu chu lama hian an monga jang kapu deu chuan AAI lama hian an monga rit deu chu engwange achan yang ti chu ege ni America ram in Mizoram arun don arun atum ti taila kan khelawanga atum tu akan vapu kha thluaka khana omem tunga khia kan soi thelo kan pu ringot kha chuan a fel lo theya chu wang chuan khela hi chuan ke chuan an ngai sak tok lawa kangai hlom nal ani le IAF kuta hian lo hlan ta se tuna kan sarkar me khian kha khan engelin ngong nga nei theyang AAI le IAF chu han kha khin ta la kamu dan chuan khuta khon nei sela chu ama nge in kan sia mina soi kha delama khan civil conclave omanga boy don lo te engamo ne soi kha ta ero chuan a boy thei dan tu ra chu nia thil thleng lo rin thu te po I soi min tianga min pu anga tuna hian army exercise lak don tu ta sela mun then khata chuan ti min khil na chuan pu zan ringot a landing theina airport te po IAF ta chu mani du hun flight schedule an siam ve thelo AAI ta ani lo chuan chula ya chu a traffic control kha an ma ni kuta om tlat don along ti chuan om zia chuan hei ka hriat thiam dan chuan heta hian a civil conclave oma hela hian runway oma runway chu kan lo in trom ta helama army hon om ta kan va thiat thelo re renga khan state sanga anin kop na chuan army le AAI anin kop tuna khwan Mizoram sarkar le AAI in kop angat soilo thei ani lawa asan chu AAI khon staff anda tu maya keini Mizoram staff ai nan tama Mizoram hian kan en kol zo lo private in ti don tai angai na om lo tak zeta ti akan lut lokanga chief security officer khu anget lawala khane chu kan security te po chu achiat zia chu Mizoram khan hela hen ka da naim kan soidon MT ka chiang lo wangin regular staff airport elkol tura staff kan da te atlem uchuak ani regular staff pathum chianom provisional employee som casual employee pali an vain som pasari AAI chuan somthum le pasari tuna khona da chu ani kangai to hian kumriat kalta chunga kan hlo kha engpon ni se khati chung khan ala tam chu wangin kan enkol zo lo chuan international te kan la duanga an thu soya thoka phita gen ji en ti te seka gen ji ma ngai tak takani chuan Air Force kuta da ai chuan airport authority a ong kan mu lai hian amit sha ana soi lai hian hei chu siruk la bo zui ngai ani
mun pakhata ka riat dan phei chuan amit sa an hlo wang mai ni te ala ti ten tia house a nge ri khoyang mani khan chu ro chu ka benga lo lut ve tlata puwana ka hlo wangin a compound ka kalngam lo po kha tha lom a tulani chuan chief minister an hlo wangin thil di kan ti pha amai pui du nga na an ti pui tlin chuan a tha lom karil ru tak chuan amit sa an hlo lai taka min lo ti sak don si chuan chulai chu mi pui du na bo zuin han tal hak sela a fel mai dona ka ngai ke chuan chu kha chu chuan lam tling lo ka ngai tin Mizoram sarkar ina kan enkol hian mo adik tak chuan kan enkol zo lo lutuka IAF nge AI buk lo thei hi kan ni lo achan chu mam ko mif ko po kan enkol le thei lo jela khateng ang chi kha kan ni ve boxia kan state chuan kan manage zo lawang sen so chu wangin AI kha chu international thengala upgrade jel thei ku aram te po zau lutuk acquire turala chu ke chu ka mu dan chuan Mizoram thang thar le jel kum somnga somruk kum ja local tur tan po ke chu atha kati IAF pura kan pe ni chuan kan airport dang le tur khonga omang ramchang tur location thatak si kha chu awang ve to view mai thei helipad tur pon zong ngat sin khani to mo kadu to khangai khami china khan Sorazo cho thale Hralh Mizoram chunge siam chuan pathian le mi puite du sakna awangin kumsom pathum lai alotling ve tareng mai an kut chuak atharlamin a Hralh food supplement dang angin aman ato velo damlo choi theilo kan sarnat na neite zunthung veite le tar chaklo ti ba kha no panga tanga puitling thlenga eitur a om veke azur chhong tu te tan lep a that ba kha expire a omin an thleng sak zum teya azur tu te tan po aman hla te ani TL Mizo Foods address Selemveng Aizol Mizoram soitur tam takala om theyanga maro chu kan du tok don to mayanga tuna i han soi tak te han thual non le du emo tin poimo soi mai te po om theyania ato kharna bin han soi sakla ti chuan kanin kom na kan du tok don nia le lomet nia mi pui lam te po hi kan hoi ve de wanga hei ani tak chuan puwanan min kom na hun min han siam sak hi enge ni ka soi chuang eng tak nge min kan in khal chhodan ang ti kha ka ngai tu voina heti hian kan han tling tla a ti ratanga ka soi kha karil rual yan zual te in ka khai khomanga political party kan omanga ya tam tak chu an oma kan ru hian kan pu te thil ti sualna thup tu remo ani kan ni ang ti hi ka hlawa kan tlak tlum na tak mai hi kan omna party siam that na man ruwa mang ila ka du khop mai ti kha ka cha thiam dan ni sela tin hetilaya ka exam thei SIA ka exam thei ti awanga exam hi khwale tuite ra be na chi khat ani ti hi ka soi du a chan chu kha kho thleng entirang kho chak lama te po kong an acquire le do na kong tur te eng mo si pai mun te po lan yang heta hi chuan SIA ti angai ti trok jok tur an ni in ka khia mi puite ma khuan ngai tak ani chuan a chan chu mi puite ham that na tur hi tam tak khana omani soi ve thei an soi na hun siam sakhi mi ring an lung oi thei chu ni le sela sim se ka du khop mai SIA exam ringo thi chu run hian ka khiat dan chuan pu du ma soi kha chu over le ta dewa za som ni an exam a keinin pakhat kan ti ve dek ka enge ti kha chu adik tok lova a exact kha a tak kha ka soi sual pal theya mi le fin som pariat ni in ka khia ka khia sual lo chun khatiang holai mai SIA lo exam te kha a thalo invoke tlo chana manga kalkalen thei dan lo om hlawa Maharashtra te India ram state dang pon nokan ti vek ma she Maharashtra chuan an amen dan chuan heta central government ina ati dan angin kan lo ti ang an tiani chu central government an la da chung nung le ta zel zo kan chu exam tur po khan urgency invoke tur po khan khatiang ang chi khan keini chuan kan tia central sarkar in thui taka lo ti to adu dan lo ni se kan kalpui ti po kha ke chu ka pom lawa tin kha statement pakhata an mani le
alei tu le abung ra ram nei tu te inkar indor na nia hanti te kha responsible mo phurlo chief minister trong kam mai khole tuite din mun tak taka ti hi ka ngai dan ania an thu cham kha han a sei lu tu gang ti lau lo le han soi non le ka cha ka governor Hnena in Thandone MLA candidate turin thuan tiam phot MLA an tlinga thuan tiam le phot minister ania chairman nia an tiam le bok rin om tura thu tiam na hlei nei lo without fear favor ill will and affection du sak bi ka mon nuk no na bi ka mon nei lovin ro ka re lang ti tu te hian enga tinge I will uphold the constitution and the law antia constitution ka vong nung ang anti lai khan mo phurmia lova ala in ngai kha abenga alo lu ta kheto ani chuan e tia ti wat wat turani a diktok lovin an khia a kept in abeyance antia anda mu hil le riani sesona po kan khia a anda mu thil to nu an kai thole kha chu willingly du thu sam nga na du thu nge in an bo zuya an ma ni thu nge in campaign a ke chuan kangai secretary in sarkar na thokani angin apu te ne na film khurna tur word of caution film ta chiang takin not chi ta zia ka mase minister pani in kalpui tlang nim siente kalpui ni mai lo ama a preliminary notification ma jong kha chu pre notification stage ani tan big nei anga min ngai tu chuan AI zot ro se AI khan a reference alo penga an chui zel thenga an lo khil mayang khata khan chiang takin aw mani chu chu ania ti chuan dik takaro rel turin kan rama mi pui ro rel tu kan ma mo tuna hian kan sarkar ho tu te hian heng thil kan soi hi soi siat na mo be na mo ngai lo sela kum ni le tlem in siam that na hun po ala om ro rel na dik that takin ti sela an in soi angin ke pen tak tak sela ro rel le tlak po in mi pui ngai hi le ke chuan ka du sakani tin ka du chu pakhat chu soi mai ka hlau tuna min ron zo ta ka lom khop mai budget session ka en ve tuma khan pulal nging lo mar khan anin chan ton na khan thudik lo ka soi ngai lo ati a huai sen kha kha mizoram ma mo chu ni thudik lo ka soi ngai lo ti ve fak ngam chief minister po kan ma mo khop mai chu chu ni sela tin atop lama karon kharna te kha heng hi kathil soya hi a soi sual min tiamo min chua chal dol tura soi ka du thina wangin a ha po kan ha engemaw leaning nei awanga min pu tu te hi chuan lo ngai thave lo ma se poi po ka ti wak lo zir du riat bel du kan ram how to take campaign dan detail tak tak hre du chuan hei hi abu en chungin amo download ve sela zir sela ti chuan tunge ani dot voi khat soi ching hi pai vekila kan politician party sang sang ami te hi an bo duak to mai thei vaina hen hruai tu atan dong ai lo kan nei to mai thei chu tal po chu kan ramin ama mo ni ti kan riat na lo ni sela kan in kom na hi ka du khop mai ole alom om tak zeta kan in kom na angai numa tin ramle nam mai na awang in midang ina an huat po poisa lovin diknia riat te ti khan hoi takina ron soi chuak ani a chuan a soi ang khan en po en mang lo thlir po thlir mang si lowa lo be chiam hi kan rat khop maya YouTube video comment lama hian hetiang hi ching lo ila tha khop maya kan soi sel du ani chuan uluk takin khang kan thu soi a thu soi te kha ngai tu chiang ila zir chiang ve ila soi sel du kan ni po in dan mangin ka kharon soi sel ta selati te kha atopa kan soi ve lok ani chu lo mom khati ka lom khop mai po ni sela voina hun thatak kan nei thei wangin kan lo ma ngai thatu te pon man hlain ti nge kan ring ani khati chin kha tun tuma LPS interview kan ti chwa thei chu ni le phot te se